angikwazi singamsho umpostoli ekubeni kuthiwa ugcobo lithathwa kubona njengabantu abadala. Baba Nzambi, siyabingelela sabela mfana wami kunjani? Siyathokoza thina siyaphila. Mpostoli siyabona ukuthi kujatshuliwe la ekhayeni. Mhlawumbe wena ubona kanjani nje usuku la namhlanje? Hayi ngibona usuku namhlanje loluhle kujabuliwe wonke umuntu sesimweni esiright kuzodliwa inyama sishadisa abantwana usanele nokwanda sibahlanganisa kahle ngokomthetho. Mhlawumbe nje umuntu obukele le video silungiselela ukuthi siye ephasikeni manje umyalezo nje ongamshiya nawo ikakhulukazi abazalwana abahambayo bephasikeni siyazi kuba khona izinkinga zezingozi and stuff. Mhlawumbe umyalezo wokuqala makuye ephasikeni ngathi nje the grace of God has no boundaries. Yes sir. Umusa kaNkulunkulu awunanto ongayivimbela ongavinjelwa yiyo. So njoba siyephasikeni si celebrate lo musa, si celebrate isimangaliso sikaNkulunkulu esithi wehla ezulwini weza ukuzofela abantu ufana nokuthi wehla umuntu wazolingana nentuthane. So ilento ithi ke we have to celebrate insindiso yethu, celebrate amandla kaNkulunkulu okuzehlisa ebuNkulunkulweni. Sithi ke kubazalwane hambani kahle nemaphasikeni niphephe ezindleleni imoto zisaviswe yonke into ibe ngomumo idrive kahle ingangene ezingozini. uNkulunkulu akanibusise. Wena mpostoli mhlawumbe nina nikhonza kuphi nje ba kuziphasika? Thina ke lethi iPaschal seHarding edolobheni. Christian Center International behind isikole lesekuthiwa iGryffindor Primary eGreenfields. Ngo Saturday ngo Thursday ngo6 sithetha amaqala. Siyaqala. Siqala ngamaqala. Abantwana nje abawu5 babe bebhizi bethetha amaqala qala kuJesu eyiswa kuManase esuka kuManase eyiswa kuCaiphas esuka kuCaiphas eyiswa kuPilato asuke kuPilato aye kuHerodi agcine kuPilato bese uPilato egeza izandla. That will be on ngo6 ekseni ntambama kuze kushawa u9 bese kuthi ngakusasa ekseni sesesiphambanweni sesishwa amazwi ayisikhombisa, that is 10 to 11 to 1. Then hamba siphumule ngo6 siqala enye inkonzo ngoFriday bese sihamba siyolala bese ngomgqibelo ngo10 iqala enye inkonzo sihambe siyophumula. Sithi lesikhathi siphumulile ama teenagers kanye nobaba babe nenguyazana. Obaba ke bazoba nenguyazana babe sebedla inhloko ngoba sihlabile inkomo ephasikeni. Ama teenagers azoba nenguyazana kaBontenze njani wona bese uthi ngo6 kungena inkonzo ke yemvuselelo yangomgqibelo. Then ke ngesonto sithi uvukile. Ngiyayithanda mpostoli le nguyazana ngoba abantu abangakholwa bavama ukuthi bathi thina njengenceko siyayekelelwa njengengane ezikhulela esontweni siyayekelelwa size sigcina umyalezo othile orukudodiswa singasadodiseka kahle. Kanti manje niba nenguyazana hayi khona nguyazana ama teenagers abafana namantombazanyana siwafaka kwinguyazana amadoda abuyele eceleni nawo angene kwinguyazana yawo mayiqeda inguyazana siwanikeza inhloko yenkomo kanye nebhodlela lecoke. Siyabonga kakhulu mpostoli simphisa ukuhle kodwa. Thank you so much, God bless you. Siyabona manje mpostoli usho kahle ukuthi ibhodlela lecoke bakini ungabe enye into. Thank you so much.